kapang nita hukte bukuk song sini tirpra hastebo sini borok rono sawan thangke kokborok sanai hundi je bukung bara to pharom no sawan thangke multi talented kabang ko umao taman ke sini or kabang ma borok no other for management khai kerung tong bo tai ke ne tabuk sini oro phai sok phai jak sini bukuk je bon bung ba bo sasithung dinis bo tama khai angje sima joratei bo korok sam makeup artist ni baike oro tokis nam thani haikba korok sa actress ngi bo yapri saba bono sebrogla lang sini lokorona kse saikna khulumka jotona hambai singo ano ringma bagai so first of all ang pula makeup course khaika mumbai ge aro 1.5 year hairok freelancing khaika experience ka inge after that corona pai hangke ang trip na tong pai kha inge oro bridal makeup ro khayo ang inge pre wedding shoot hairok bisi khaiko gota inge after that Jacob tripra to like he always told me that ani potential tongo acting go because pune tongpro bosang hano kisa misa short film khajak tong do like bini YouTube channel agi fruni inge so boss hawa ani acting go potential tongo inge bo burasa tabuk short film khaitong mani omorogo boano launch khainam jagota short film inge burasa wan to nor jotono nukhna je audience ajang nai rok inge burasa wano khaikya inge bo appreciate khaikya ani acting no inge even bini friends and sinjak robo appreciate khaikya so angte confident angkha inge tak burasa tu inge Teisha bwana na oka inge obviously orobo I tried my best jasak mansa ang try khaikya inge haike nang khata like he believed in me umoto koroksa burasa bachelana sunglai deba inge nang orobo mata he role ma khaika chini lokona saikana ne burasa ni loge dena burasa na butha nai de kisa jate ateibo mane non toke no nai ni musuk so burasa ni first part to ang main protagonist ni bihik ngo lead female actress ngo hingke ajak tang bin wife hingke o burasa 2 ni plot hingke to like asabo like kisha twist tong onex twist tong do burasa 2 onek twist tong hingke related to burasa 1 ni by no plot related but ang asak disclose khaimang lag asak saimang lag details ke but interesting plot actually twist tong belaine ka khayo belaine hit ingthang phainai jorau nok daitini nobi manai sing tei busin oro nok rai tong bron khok to befro release nai brok tei besai khna ro nai sing no ke tabuk toke khaibe pumtai feel khai nini family poro ro na proud de feel khai sagra yeah actually ani parents rock ani family members siblings of boro jotono like they support me fully angje acting khai tongma rock or makeup agi je khaima rock boro joton support khayo hinke awan bisingo ano je tebo phandrmani oya prishana bagin fully credit goes to Jacob Tripura director our director bela ke hambai Jacob bai no ge sini tabok kabangma mutai Tripura hastebo actress tong actor tong ek kabangma ne sing sak thalai mane onke bomata hairok mane nirok ni ase mung ide entrno sini phainai jorani srai rok no bom thai professional tiyanang ba azmano na hade phai nang nan ijeni talent no phai haina kisa nini experience no se sai khna rejini nai to nai taku boku songno actually ang believe khayo any society ang bunyo sawagi furdo like any community society wo jot film tongna nang entertainment art sports politics sing jot jaga wo tong hangke se sing tebo fast develop ngai tebo kham khai manai chin community in borong no society wo so I think like we should jot feel no sing kusukana nang nai chiniti prasarok hingke se sing tebo grow ngai ne prosper ngai chin community hingke takute kusong sini bon bung to sima kana bon bung kha bubar deborma ke bo makeup artist simia bo actress simia bo miss tamas Miss India Global
Tripura. Tomorrow maka saya kenal. Ang siya na kumasa sinay. Actually 2022 ang participate khaika Miss India Global hinke angan state no represent khaika hinke so Guwahati ang mani abo hinke ang proudly represent khaika. O samunggo le bom ta experience ro khaika sini phainai gobang ma kami ni huni town ni hindi gobang ma borok no botai mo sungnai betong ang no comment khainai ro tong baik ma thana bowling ma thana baik khainai kisa khologi kisa sa bising jola bising fan kisa sini lo corona sai kana sa so gobang ma pageant tong chin country wo chin notice abo so I suggest chikon nisimi na chengdi pageant hinke Chikon isimi cheng hangke te experience ngene national international level to sawi ma khate te kahamsi actually ang personally musongo chinti prasa national pageant win ngthang salsa sak very soon and also international win khe te proudly ko kha khayo dati nang ke tabo ni target ro to kai bisung ni to kes na ka ba films na ka ba music videos na ka actually Burasa tu to ang saima no ang khai kya nei ate omo bo Burasa tu bo hinge actually mane as popular ya fan ang malthar songbai ba gi khaijak malthar debar ma singer chini Tripura ni hinge upcoming go bo Kotor kaisa music video kainan plan khaitong sing so we are working on that abo khaina bagai Jacob Tripura is the main abo bini bokrok zongo then bin idea ko music video launch khaina ni sing jasang mansak will give something unique abota like vision lokoron bangai hisini hasteo to kabang ma jingjal tong do baksa ba draksa layo baksa ba bial ni jingjal baksa ba srungmung rogo jingjal inke bomno nang sawane mo sugjesini hasteo thik khaya ni nang tong buma pha handi eren sondi kamini borok hundi nukuni borok hundi ke nini je musungna no chini lokoron no biksa share haiding ne ang poisa so jingjal to kabang manu chini bo society wo but Tripura to sing tabu nugui to man ke drugs no main kisa problem je choli to mani chini youngsters rock or drug go kuluk nai rock ke life sa nos tong thang bong ni career bong ni family pura cost mano hinke avon parents rock bo kisa nije ni basa rong no kaham ke naijom di rang savai ma rock bong ni health rock bong ni mental health rock joto no hinke se like phalnai rock jespan phali tong thung but ko sing u nanai rong le sing bathagri stop khaine kaham khai mano hinke chini borok jesak drugs bai kubulia asang no chini borok rock chini community growing nai te kahamang nai kusuk saka kasa nai so almost sing no te bu bathag ro kabang ma jing jalim bisingo drugs no angke saja ya sabse chini je sing no kasari ton mani boko bubar no ang belai ne hambai me paro mutai topic rong ni bising phone sing belai nang ko man ko salai ni bata sini bosok si sini soi thang hangke sini haste ni sini live bumaro sini kot marok seba sanai seba songsa sinai sino seba tisa sinai basa basa mutai serai rok dol milike motai trebuk lai thang mutai kwama party pubuma phan birthday pa hai pa sei pu kwama logo rang nang inai serai sani ang pisa sebai tongmarong no ang parents rong no koy nam sujaga nai sombai jadi kisa aban montai rok kwang mana thangbai je rang sabai pum phan mai ang ke nok sok sabai draksa nai ro special botai ke kami ro no ta no no ja belai ne ok serai simi okra phan bono sa ha ke no khong hai ni bai thang hai khaprai thang bono no chini bukhuk juk sawa nai mani belai ke hambai sin pandau mane bangai inke motai ke no teibu kusuk kalai di teibu sini nai to nai lokorong no bu tebu mokol tangan di yang baik.